Hello, TUNI, KUKI Newsin Bezose, Nabonzavin Liam Navin, TUNI, Zinka Til So Hozu, Neoza Hiljet Nahin Boluitin, TUNI, Zinka Lang Pungli La Azu, KUKI CHATE, Wangho, Kultuh Kitihi, Burma Gama Best Thingnoi Ho Hin, Attack Ahin Boluvin, Mini Aithapi Win, Mini Akitong Kai, Ti Jong Hi, Mo Ahin. Hi chi chung changa hi ama ho lang zong I chan ham khana ki tong khadinga wang chu gin mo ahin la I macha a confirm chata ama a thi e ti wang hi akim pon hi zong la e ho langa hi wang sit ta in minin eina dal hakita ve ti chu iga phon theo hin tin mi tampi along the deu gata sanin hi chi kultu KUKI village kiti hi hoilaya kultu kiti hi hoilai gam kaya ham ti zong tampi a hello I mai thewa in izi chun tunia ki thatte ho iti ki tha ham a hi lawai le iti dana hi chito bang thil hi hunglung jeng the ham ti hi mi pin iga het thim na diule hi chi wang ho a hi lawai le hi chilang gam kai mo nga hi I chan gea BOINA lunga ahi lo le I chan gea pan la theyam ti ho chong hi mi pin I het thim na divin hin sewitin hi chi kultu wang kho attack ki bol na a hi ta chapa ni in ahin kho an chan tan aban le hi chi kultu wang kho attack ki bol hi thulhut ginchat ta ahi lawai le ho langa kona thusu kila dana chu a seidan wa chu a hi le chun NSN Eastern Flank ho to hin SNA ho hi ki thu khom wa hi ta chu India gam sunga hong lut wa attack a ball wa hi ti jong hi mo a hi in hi chi Eastern Flank ki ti NSCN aban le Eastern Flank ho le SNA ki ti ho loi hi he thei diu khat chu Hichi hi Myanmar base chu foreigner ti chu Burma gam sunga Myanmar gam sunga Kolgam sunga ama ho hi gu thim cha honglu jiwai ta chu India gam sunga BOINA asiam jiwa hin adi esana ga ki sei ben la le Ukhur district langa ahung ha BOINA litan langa kona tangkhul le KUKI boy ahung ki pat na zong hi atheng bat na sai dinga cho NSCN Eastern Flank ho hin pat do hi cho ama ho hin pat zala tu ni chan ge ya hi tangkhul ho le KUKI CHATE ikivet thim lo naw hi hung sang deu wa tu a hi chi NSCN Eastern Flank ho hin SNA ho na san ge zong hi ahin ki gop pi win hi chi ho na san ge zong hi India gam sunga hung puilu nin KUKI ho civil mi attack na dingin pan ahin lawi ti hi mu ahin hi chi kultu ki ti hi kamjong subdivision a ahin Manipur gam kai chu ahi in hi zong le boulder to nai cha ahi mi tampin I het diu khat chu phai ko ahi lawai le molwai lup ti ho vel hi I het diu ka ta sanin hi chilang ho to hin kinai ahin in zo zong le mep ho zong hin beo hitin hi chilang gam kai sunga thilso ahi ti pa chu het theini divai ga phon wa hin TUNI 11 June 2026 ahi ta in mi tampin I het theini diwa bailam thei pen a hi chi chungchang thu hi holim na hin nei diwa hi National News ho azong chu ivet na hi le hin ki so do ta in mun chum chuma KUKI CHATE igen thei ha sat na ho zong hi mizo sin het so ke wa hi in ahin la KUKI CHATE tu ni chan ge ya ei ho min ei po nat pi banga pan ila lo pa wang hi da akisa ti chu iga phon wa hi in aban le zan hi a thil so zong chu het de wa hin mi gup milong ho khutna ko na hungkil ha do a hi chi May 13 ni a thilsu chu het don Reverend Pastor ti ho ai tha pi wa embus a KUKI CHATE ta chapa mi thum anamolem a hin hi chi ni a mi thum embus akibol je a alanga
hostess kine ahin e hon jong ama homi kiman ama hon jong e homi amat no hin hita cho anakiman ami somli la git lang he anakiman ahin la zani a ahin la do cho chaina to bang zani ma san la do cho chaina to bang ai tai e holanga jong chu ama holanga mi gup an hol mo holoi chu zan la a chu zani a cho an movin aban le hospital an hlut novin ngi hospital an hlut na wa chu mi pi hung khom ho hi ahung ho lim lim vai le hung kho si a mei te le milong ho pan khoma KUKI CHATE do ding dan ho cho sei khom vai ta chu hospital na san ge jong so attack ahin ball hil phan wa chu center force or state force ki tho a hospital koma ki phin ho jong so an del do veti ho jong chu mu ahin amban le hi chi chung cho na cho e ho lo kon khat jong chu hi ta chu NSCN le kamson ho ki tho khoma in thapi ki no in TUNI a jong kam po pi gam kai sunga coffin ki koya ki phin ho jong ki ne ya hi ta chu government in ka thil thum ho nei pi to ka wa thilong kala do lo de hi tia to na ho jong hi an ki bol a hi in i chan ge ham ti wang so update akimunai po in hi chi chu nila lang le update imu le hi chi chung chang thu jong chu hin se hui tin chu le hi ta i boy neng nung ka wa alang khana Burma le Indian border langa Burma gam sunga station NSCN NSCN Eastern Flank Hall SNA kiti holoi hin hi ta chu Kultuh wang kho attack ahin bol ve India gam sunga ahung lut novin jingka khowa chip chap ma hi ta chu Kultuh wang kho hi attack ahin bol ve ti hi chu hi chi hi Burma gam to nai cha hi ta chu ahi le hi chi thul thut ki mu dan dung zuya chu hi chi Kultuh wang kho attack a bol now hi chi lang sai na hung lut dan no chi lang sai na hung lut no ba hi chi ho hi chi lai la a hi in gup ahal ba ho in to hin ahal ha thau hita chu tu chunga hi ga beleu chun e ho Christine CHATE chu tangkhul hi hen a hi lo la KUKI hi hen ho ki hal tu jong le ho in ki don be se lo hi aji chu I ho ki bang a hi in pathen ki za bola ho in chu ki su sengai lo a hin la tu chunga hi NSCN Eastern Flank ho hin pathian ho lo ho ahin ki ko phat no wa chu hi chi ho lo hin ho in na san jong hi dim talo wai ta chu ho in to a hal tha bi ti ho jong hi mu ai in hi chi ho ahin hal na wa in ahin hal na wa hi mini anamolium chu a hi le ta chapa let min lun ho kip a hi in aban kit na khat chu a hi le ta chapa lun min thang hau kip amani a hi hlonin aban le amani hi chi Kultuh wang kho a jong hi panna poimo ta tu hlon a hi in khat hi a hi le head dikan a hi in khat hi a hi le jut chairman a hi in hi chi let min lun kiti hi ega het thei di wa chu kum som thum le li a hi ta in ama hi head dikan a hi na ho bungwa a kho wa hi na KBC a kho hi chi Kultuh wang kho jong hi KBC mission a hi in KBC Gambi number 17 a hi in hi chiwa hi tua let min lun jong hi let min lun hau kip jong hi head dikan khat hi a hi ta chu Kultuh wang kho a hi ama vai hop na to bang tilhen ama makaina charge langa jong hi leader khat hi na ban le zut langa hi a hi kit la chun lun min thang hau kip ama hi kum som thum le gup a hi ta in ama hi zut langa jong chairman a hi ti jong hi mu a hi alang khat langa chu hi chi let min lun jong hi Gambi a jong hi secretary a hi ti jong hi mu a hi in hi ji chun phamo ki sa le jengin KUKI CHATE I chen na wa ikigin lo je oi chawa jong hi mi a hlom jong ki bi ase lo ai thu thu gin chat ta ki mu dung zuya cho hi le hi chilai muna hi
volunteer ho chong au mo vi ti jong chu akimu in adi sena hi chilang gam kai sung hi masanga ei ho samsa ho chong na umu ahin ahin la ei ho ki tu lo je a chu samsa ho chong thei be se lo ba hi ta cha na ki dal gam ai tai ita samsa ho ki ti momo anaki zapha be se ta lo ahin a jong le nsn ho ti lo to tangkhul ho ti lo hi koima bi se ta lo mun khat a hi in ahin la hi chilai la a hi tu nai cha a chu het thim dewa vivi istan zone ho hi galut nuwa ama ho panla na zala chu hole veng ho hi anaki veng bit jing a hi in ahin la hi chi Burma gam sunga ko na nsn eastern flank ho le SNA kiti holoi hi hunglu nuwa tu ni a jingka mata chu khowa hla ding ko na hi chi to bang thil so hi ahin bol wa hi ti pa chu iga he thim na device se wa hi in chule I he thim be chi na divin amep neu cha ga vekit lew han hi chi hi map a hin Manipur map he thei na divin hi chi Manipur map a hin na hi chi wa hi Manipur map hi ta hi hi in aban le tu a Kultuh kiti chu a hi le chun hi chi ga zum lew han hi chi lai la a hi phai ko a hi lo le mol vai lu ti na lang ho chu a hi kamjong cha sat chu hi chi lai la a hi chi imu de hin chi cha sat a hi in a hin la hi chi langa ko na cha sat langa ko na hung su a hi ta chu mol vai lu hung ki lu na mol vai lu ma ko na hi lampi to ki na hi chi Kultuh hi ki lu na hi ni chi lampi imu de wahin hi chi wa ko na jong hong kilu thei makhan ati na lang wa ko na hong kilu na ita chu aisan a hi in mol vai lup a hi in hi ta hi chi pi a hi le chun hi chi lang sai na hi Kultuh chu chi in jawa me vet ma mau chu a hi in hi chi Kultuh a hi tai aban le hi chi mi khen khan in he thei ding pen no wa inam sung wa jong mi he thei khana pu maximin thang het deu a hi in ama khu a hi in hi chalai mun hi chilai muna hi thil so a hin tu chunga chu aban le ga he thei kit na dewa chu hi chi Kultuh wang kho chu a hin hi chi wa align ki kai pa hi imu de wa in hi chi pa hi international boulder hi chu Myanmar to boulder hi chilang hi kol lang hi chilang hi phai lang hi ta hi chi ga he thei ne deving ga zoom out le han aban le thil ki dang ta kha chu e ho hi masanga pa na ki sei ta in ni chen na gamu hi phalesele tangkhul ho hat na gam to bang khat a hi je in phateta ki vengu hi ti a hi in hi chi iki ven lo je ti thei jong hi pon tin hi jong le neu khat ipil wang lo je wa hi chi to bang thil so hi hin te ti jong hi gin mo a hin a ji chu hi chi enjo wa jong ka seitan international boulder a hi hi chilang site hi India gam a hi hi chilang site he a hi le chun Burma gam sung a hi ama sa a jong hi chi Kultuh ke hal ma sanga Burma gam sunga ai mi kho anaki hal jong chu he de mol noi kiti hi chi wang kho jong chu hi chi hi a hi in chi mol noi wang kho chu hi chi kho hi a hi hi chi lai jong he an hal saw a hi tan tang kholon hi chi lai an hal zo wa tu ni a hi chi to bang thil so Kultuh gam kaya hung thun kit na hi le chun tu le tu a KUKI CHATE chen naw hi chi lai la jong hi phateta operation nei phat a hi lawai le phateta ikiven phat no hi ti jong hi ki sei do no ma hi aji chu hi chilai la hi kamjong district hi jong le KUKI CHATE I hat naw hi chu hi chilai la ho jong hi KUKI CHATE hi chwa ko na hi ta hi gam hi lien ta ki to phan na lai cha ka la jong hi ama ho mi jong na lai chu hi chu ho jong hi ei hon tu ni a hi I phat na khat no hi I macha offensive ma ke bol lo hi ta chu defensive ngen to banga hi na ito na lai ji wa hi ama hoi safe a hi bin a hin la offensive ma I bol lo hi gam delta ta hi wa a hi lo le gam mu ta inge a hi lo le ke ho hi min ei za hen iti a hi le tu a hi athiang pan a sei dinga chu kanam mi ti ho defensive ma ki pe phat hi poi defensive ma ki pe wa thim chanding I got lai se wa thim mo ki chang jing ding ngaban le ke han mo deu ding mi noisi ki chang deu ding a hi ni chi sa nga chu tu a hi
defensive keu hitalova offensive ma phateta chena mi pi chen dan ho ipan la dan ho jong hi offensive ma ikipei phat no hi tai ipg inam tele tu ni a hi ehon gal dei hi jong lewen galin e ha di loading hi e ho igamu asu chit na lo a hi to a lang khana mấy tây ho to igam kiu ki chai ta chu ikisu uche tao chu buffer zone ta center force ni nga pi ta a hi le tu a hi milong ho a hin tang hul ho a hin hi chi ho to ikika ho hi tu ni apana hi chi gam kai sunga hi chi lang se hi KUKI CHATE ading hi chi lang se hi tang hul ho ading kitile nom lo riu chu a hi wanga ikika mo wa agam gi choi ta ikinga tu mo wa igam chu inga azau teng le hi chu gam gi hung so ding ai in hi ja chu avela vela ka sei ji a hin KUKI CHATE hin gam gal do yu tin doi hi jong la hen galin e ha lo ding ai ipg nam tele igamu il ha lo de wa hi in igamu il hal toka wa chu min igamu e chu a hi la gal chu inei tho de wa hi hizi chun igamu kichi ta agam gi ikisiam toka wa hi ichen khom piu ho to ki boiding mong hi ve mi tampin jong ase KUKI CHATE migilo gal dei te hi ti khati ti gam inei lo je wa chu migilo jong ki so hi gal dei jong ki so hi ahin la gam in nei ting le hi chi ting la wang chu gal kinei ki ta loading aban le min jong ei za ding ahin la hi chi nei do na dinga chu gal nei chu ahi lo thei lo khana hi umai ti pa chu he thei na dewa map ho iga tu hin e topic lang khat langa hong lut ki ta lewan map vet na lang chu hin dal haw tin tu hin press release langa hong lut ki ta lewan hi chi hi Eastern KUKI Chief Association hon jong eta chu kamjong district gam kai sunga house hon jong lekha hin sovin thimo achan now strongly condemn ti a hi lekha hin sovin tu ni a hi chi to bang thil so kultuh gam kai sunga tangkhul Thingnoi tangkhul narco terrorist ho to Eastern Flank kiti holoi NSCN IM Eastern NSCN Eastern Flank ho to Sani National Army kiti SNA hichi ho junta uicha ho mangcha a tunia India gam sunga hong lut no ba KUKI CHATE attack a ball thei pau hi Indian Army in AP a ball ham na international border cross ki bola country khat na ko na country khat attack ki bol cho tu chunga Pakistan 10 apart chang Afghanistan attack a bol to bang hita chu tu chung thil so pa hi India gam sunga Burma Thingnoi ho hong lut no ba India gam sung attack a bol cho amasa e hon namli wangli ai lo le soro ti ho attack a bol wa chu in ahung ki hala chu ichelaya chu Eastern Flank ho tangkhul ho chun e ho langa VV Eastern Zone ho ngo talowa KNB ho ITHAM mo theina diwa chu Burma base a Thingnoi hon in attack ngai nasata ngo na bol so ama ho panla na ho hi e ho ngo na e bol so ama ho Burma gam sunga Eastern Flank kit holoi aban le hichiwa SNA kit holoi hi Burma mi ta ayu za ama ho hungu ba tu ahi ama hon hi chi to banga ukhur gam kai sunga boina ahin siam jing pau hi e ho jong hi chi to bang chu hi ding ham ti ahi ngo na e bol ahin aban le Eastern langa ko na KUKI Chief Association hon asei be kit na wa chu ahi le hi chi attack ki bol na ahi jingka lang hi chi attack ki bol na hi jingka lang pungli ti la vel ahi in aban le hi chi attack ki bol na ahi mini head diken khatle jut chairman khanin heta chu eina mo lim san tawi let min lun haukip le lun min thang haukip amanin eina mo lim san vin amani anathat nu vin aban le civil mini zong akitong khaki ni ti jo civil aga ti khel vin chalaya hi milham kitong kha amani zong hi milham hi tho hi zong le hi chiwa civil aga ti khel naw hi amani hi Thingnoi hi ti na hi pun khat hi head diken hi in khat hi jut chairman hi ja chu civil ati hin tin khomi ni zong akitong khai ti pa chu
ahin se wa hi ti zo chun he thi mo hi tin aban le KBC hon jong press release ahin bolvin ama hon jong thi mo achan le jengovin hi chi KBC gam kai gambi number 17 a ahi in tuni a hi chi KBC gambi somla sagi sunga molim pu lunmin thang haukip ahi in aban le ama hi zut chairman khat jong ahi na chunga head diken pu ahi in ama ni chunga hi lunghem pi na kinein let min lun ama hi head diken ahi in charge langa leader khat jong ahi dung joya chu lunghem pi na thu ho jong ahin phongovin ain sung mi ho pathianin lungmo na peta hen ti ho jong hi a sevin a chaina langa ma hona seibe na wa pathian la cha hi na zala cha sei jong hin tin khat le khat hi ta ki tha to a khat le khat ki mat to a hi lo la khat le khat hin kho ki la a hi chamna pon tin I ma cha phat chom na jong de pon tin hi ji chun I bon cha wa pathian cha hi so kevin khat le khat ki lung sita le khat le khat ki cham ta chen khom ding a hi ti jong hi KBC Reverend Dr. Let Kho Thang Haukip ma kona jong press release akimu ti chu a hi in ban le KUKI Human Right Council hon jong lekha press release khat ahin bolovin ama hon aseu hi a hi le tuni a ta chapa ni ki thana chunga na sata demna aki bole he chi to bang thilso jing hi ama on NSCNIM ho sei ken NSCNIM to Indian government in ceasefire anei je a tuni a hi NSCNIM in NSCNIM hin ZUF Kamson ho ahi in NSCN Eastern Flank ho ahi win ama ho hi proxy war bolding a mangcha a hita cho ama ho hi mangcha a kuki cha te chunga BOINA ahi lo le attack ki bol na ho hi aban bana achil ha pp jing ahi ti ho jong hi ain phong ve ani kho a det ho jong phate ta hi chawa hi ain ji win June 11 2026 ni a jong mini kithana civil milham mini kithana ti ahi apan bana he ama in detail ta hin ji win aban le ama hon hi chi let lekha aji inawa atumule adoi cho hi le hi chi to bang Indian government in NSCNIM to ceasefire sign a bolova hi chi ceasefire sign ki bol pa je ahi tuni a NSCNIM in ama ho min mangcha a Eastern Flank ho ahi win aban le ZUF Kamson ho ahi win hi che ho mangcha ahi kuki cha te gamsung su BOINA dingin na atong jing win hi che ho hi phamo kasale vi aban le KUKI le naga gal 1993 laya jong hi NSCN makai na a hi che to bang to gon ho hi I chanham khat ana KUKI cha te asang te la na ki thi a hi ta in hi chi ho jong hi tuni a Christian khat hi na jala ke hon ngai dam ding ka govin ahin la tuni a NSCNIM in a color ahin podo kini ti hi cho ama ho hin ahi na bangwa KUKI cha te chunga action ahin bol kit no win tu di de ahi Burma base ho chong aban le India base ho chong hi mangcha ti chu Indian Thingnoi hi in Burma Thingnoi hi in hi cho mangcha NSCN mina KUKI cha te kisu boijing hi AHITAI le Indian government in NSCNIM to ceasefire abol pa hi agang theilam pe na lado hen ti pa hi abrogate bol hen ti hi tuni KUKI Human Right Council in thupon ahin bole ti jong chu iga phon theu ahin aban le UNC hon jong lekha khat aso kit na wa chu 24 hours jan hi a mi gup khithana chungchanga hi lungkim lo vet sa na in 24 hours sung ti chu pungka som ni le li sung hi total shutdown bolding aban le hi chi total shutdown ki bol na a demand chu a hi le su mang ding ti chu su ki ti teng la hin SOO ki ti teng le ho lang a hi ji tai e ho langa sam saw ho to Indian government ki ho na SOO hi Indian government in lado han lang
chule Sadar Hills gamkai sunga pi nem cha kip gen tu le tu a deputy CM Ahin na zong hi la pi o hen ti hi ama o hin na sata thum na anei ve ti zong hi mo ai ke ne na hi ngaban le voice of the Naga zut ti hi chi ho loi in thu so khat abol na ba hi a hi le zan hi masalanga UNC makaina a KUKI CHATE mi som le li ahin hla do na ba hi ama oi lungkim lo a hin zan hla a jong chu senapati gamkai sunga UNC office a hi in NPO office a hi in hi chu ho jong chu aga Bulu win na satai na society ho jong chu mu a hin tu a hi ama hoin a seu hi a hi le NUC ho hi apan monu dal hawen a leader ho jo si executive na san ge a chairman secretary president ti ho keu hilovin executive ho jo si UNC sunga UNC body sunga a leader jo si ngaw hen hi chi hi khangdong ho khutna hin pe do o hen ti hi chu aban le state sunga jong hi I chanham khatna tu le tu a thil ki bol ho a hi lo le na to thil gon ho jo se hi UNC invite hop data hen ti ho chan ge jong hi ama wen ki phin na nei vi ti ho jong mu hi in alang khat langa KUKI in pi Nagaland hon jong het sa na khat a hin bol lovin ama ho het sa na hin bol jong hi thil di khat a hin aji chu tua hi e ho no mo hi tin da jong lew hen alang khat langa ikido pi ho loi hin Nagamin mang cha pan la a hi ji win itiam khatna Nagaland gam kai sunga Nagaland gam sunga KUKI CHATE ho in zo khat le Nagamin pu a hi ta ji win mi khanin lungthim phalo hin gela khat achanga chi khat chu KUKI hi mana mo tha jing a hi lo la chunga eng sit hin bol jing thei a hi ji in a hi thei a hi le I khosa dan ho ki beng bit no hi ti jong hi KUKI in pi Nagaland a kona het sa na a hin bol lovi ti jong chu mu hi in a kho ten a hi lawa hi le chom khat hi bazar kai ho a hi lo le ma macham chama inop nop na len ti ho hi nga phot no hi tin e ho ki ven bit theina diu le I chi theina diu win chom khat ki ve ngo hi ti aji chu Manipur gam kai sunga KUKI CHATE BOINA ha sat na ho hi ivet na hi le ho gam sung chan ge a hin to kha ding dan din mona ahita in hiji chun mi pi ho ching thei ta in hin kho mangoi ti jong chu KUKI in pi Nagaland in jong Nagaland gam kai sunga KUKI CHATE het sa na ahin boli ti chu iga phon theuin tin hi chi chan chu TUNI I holim na wa iga sei theole mi pi hon I het theina diwa tu chung kultuh wangkho etek ki bol na chunga koi in panala a hi lo le SNA ki ti chu koimi ho ham a hi lo le hoila ya ko na hung ham ti ho hi het thim na diule thil so dan ho chu mi pin ilung don lo na diwa iga sei beo hin tin chule hi chi to bang thil so hi chi gam kaya thil so momong hi alhang pia chu NSN Eastern Flank ho lam kai na hong ki tong ji a hin ama sa jong mol noi hong ki hala tu a jong hi chi mol noi ki hal na kom ta a kultuh jong hi chi to banga hong ki bola hi le chun tangkhul ho hin KUKI CHATE etek ei bol hi ai area chu hi chilai la a hi ei ho VV koi tabang pangham ti ho chu mi pin het theina diwai ga phon wa hi in ai ho lang ama ho party ti chu I ha sei lo wa hi na hin lain zawa chu kan sei do thowin het thim deu ka ta sanin hi chan chu niaw chai ga kil che theina hin tin TUNI KUKI news in ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon chawin pathin in phat theina bo jing taw hen